Shad ainguh lani Shad blang kaba shisien shisnem juga Hima Khyrim kaba jutip kum Shad Nongkrem kala sdang naduh ka arp sau tarik bat kala kunno hynne ka sngi ka arp san tarik naiwieng arhaja arpo. Kani kale nyam blang juga Hima Khyrim mentang snem kala long kaba Shongkun bha wa Duna kino Iashim Bynta na ka daw jong klam COVID-19 namar bikinong penlongi kani ka jingle nyam ki haban bot perking ki kendon juga sorkar ban yada na ka jing sapriang. Hagni ka snem na kalyang ka Hima kala sya tang thendian ngut ki pajba ban sakhi ya kani ka jingle nyam. Hagni ka sngi lai don lang Chief Justice jong ka Meghalaya High Court lembat katu ka ni ki menteri jong sorkar jala. All this pandemic, all this sadness that is going on, that is taking the lives of millions of people all over the globe. But thankfully, the Creator has given us the chance to celebrate as we used to do every year. But as we can see for this year, we already have the protocols given by the government that we should follow strictly, and that no crowd should be like there should be no crowd like it used to be like we held every year. We feel sad at the same time since Kikon Kihajar and the people of this Hima Khyrim state, they are not allowed to participate with us, to witness this dance, this annual festival. It's a sad thing to see. Dapun ko ikan Shad ainguh aplau yeng sat hakaski lingka barah kaporjan mit lapendep ikadwai kapirat bat pomi ki blang wanra de ki raj bat shnat raj beper jong ke Hima Khyrim. Bynta jong kecil pendep kami tidak berjalan. Dari ipan kaca penyam nyumna beri ibu kan long hi kum berjelong. Prodekta ke kamram jumi ke jingkit jumi bansa benne kani kanong temen ke pengelayo peteng di long show jumi nagam ta jumi berti peteng apa nama di kan long berjelong baru peng debat gimile bentar ini pendep emsa ko biru tapi syah kan dan kajing lem perpangan payen nakal yang cuma jadi kena kami dua ekrat tak harus ko pengilek perpang li tah jing tuai bagi kijing pendap bikinnya di long ko jong tuai minyak ikan mengarkat kinong tuai di shop lay kinondok jong ni tuai perpang mo kontrak menok ni jipang jangai nak kimapi jong jangai nak ribu jong tak bahamet kon hajar pada memahaminya cek